Pustite decu i ne branite im da dolaze k meni, jer takvih je carstvo nebesko. Mi smo deca neba, Oca nebeskog, sve što smo i što imamo, sve nam je dao Bog. Dušu i telo, srce maleno, da ga bićem celim u istinu ljubimo. Draga djeco, danas smo veoma radosni jer nas je ponovo spojila ljubav i što ste u tolikom broju sabrani u našoj parohijskoj sali Hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Rumi. Veoma mi je drago što prateći reči našeg Gospoda Isusa Hrista koji je govorio: pustite djecu i ne branite im da dolaze k meni, jer je takvi carstvo nebesko. I ovim današnjim okupljanjem oko Doma Božijeg možete da svedočite koliko su zaista velike i snažne upravo te izgovorene reči. Ono što me također raduje, to je što su nas svojim dolaskom u Rumu obradovali naši drugari iz Sremske Mitrovice i njihov veroučitelj đakon Aleksandar Ciganović. U želji da vam se predstave svojim horskim izvođenjem i da ulepšaju današnje sabranje u parohijskoj sali Hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Rumi. Sve vas pozdravljam i želim vam lepo druženje, živi i Bogom blagosloveni bili. Mi smo deca neba, Oca nebeskog, sve što smo i što imamo, sve nam je dao Bog. Dušu i telo, srce maleno, da ga bićem celim, istinu ljubimo.
Ako prođemo našim prestolnim gradom, retko gde ćemo naći firmu ispisanu ćirilicom. Još ređe sa srpskim imenima poznatim našem narodu. Ne samo da obrazovani retko upotrebljavaju ćirilicu, nego i oni polupismeni radije upotrebljavaju latinicu. Govorio je blaženo počivši patrijarh srpski gospodin Irinej. Takođe, dodao je da nemamo ništa protiv latinice i to je značajno pismo i dobro je što znamo i jedno i drugo. Ali mi, kao narod, nemamo razloga niti ikakvog opravdanja da se stidimo ćirilice. To je sveto pismo, jer prva reč koja je napisana tim pismom jeste u početku beše reč. Dakle, reč je evanđeljska. Zato je naše pismo sveto pismo. I sem toga, ćirilicom su napisana naša najlepša, najznačajnija dela, među koja spada i Miroslavljevo evanđelje, ponos naše kulture i naše pismenosti. I ne samo Miroslavljevo evanđelje, već i druga velika i slavna dela s kojima izlazimo na istorijsku pozornicu, kojima svedočimo o sebi, našoj istoriji i kulturi i kojima se predstavljamo današnjem modernom svetu. Ćirilica je zaista divno pismo. Pogledajte slova Miroslavljevog evanđelja. Ukrasno pismo koje nam čini veliku čast. Braća Rusi nisu zaboravili ćirilicu, ni Bugari nisu zaboravili, a mi se lako odričemo i prihvatamo tuđe pismo. Neka da Bog da svest pripadnosti srpskom narodu bude što življa i da svoju kulturu gradimo na temeljima koje smo nasledili. Danas je sa nama Danijela Vasić, profesor srpskog jezika i književnosti, koja će nam govoriti o našem pismu, ćirilici, ali i o našim svetim manastirima Fruške gore. Draga deco, manastiri su mesta molitve. Pored toga, manastiri jesu mesta na kojima je nastala naša srednjovekovna kultura, na kojima je nastala naša srednjovekovna književnost i pismo, naša srednjovekovna arhitektura i likovno stvaralaštvo. Danas smo ovde da kažemo nešto o srednjovekovnoj pismenosti i pomenemo naše hramove u kojima je nastala i u kojima je negovana i čuvana. Uz Božiju i našu pomoć, negovanje lepog pisanja i srednjovekovne ćirilice, težimo da održimo danas i da se njom bavimo, da aktivno pišemo ili da pokažemo Srbiji i svetu zainteresovanost i posvećenost ovakvim aktivnostima. Miroslavljevo evanđelje prvi je sačuvani spomenik srpske pismenosti. Ovaj raskošni rukopis prepisao je i ukrasio 80. godina 12. veka za humskog kneza Miroslava, brat velikog župana Stefana Nemanje, prepisivač Gligorije Dijak. Knjiga je pisana na pergamentu, ćirilskim ustavnim slovima i ukrašena stilizovanim inicijalima i minijaturama u boji i zlatu. Pri kraju rukopisa Gligorije Dijak je ostavio 2 zapisa koji su ujedno i najstariji tragovi izvornog književnog stvaranja kod Srba. Po svom sastavu je evanđelistar, bogoslužbena knjiga koja ima delove 4 evanđelja. Tekst evanđelja je pisan perom u 2 kolumne, mrkom i crnom bojom, a većina naslova crvenom. Knjiga sadrži 296 minijatura crtanih perom, a zatim bojenih četkicom i ukrašenih zlatom. Svojim jezičkim osobinama Miroslavljevo evanđelje pokazuje da je srpska redakcija posle dužeg razvitka dobila završni oblik. Pročitat ću vam jedan zapis Gligorija Dijaka. Gospode, Bože moj, milosrdni i mnogomilostivi, pomiluj me svojom milošću Gligorija grešnoga, da bih u Gospodina bio u milosti, u te se uzdam. Završik s Božijom pomoću. Amin. Ja, Gligorije, pisah, alelujare. Srpska redakcija
ili recenzija nastala je na isti način kao i druge redakcije staroslovenskog jezika. Bugarska, ruska, makedonska i druge. Prilagođavanjem jezika staroslovenskih tekstova domaćem izgovoru. Književnici su, prepisujući spomenute tekstove, izostavljali sve one znakove za koje nisu postojali glasovi u njihovom govoru ili su ih menjali saglasno pomenutim živom jeziku. Tokom 11. i 12. veka te su redakcije postale jezici slovenskih srednjovekovnih književnosti. One sve čine zajednički crkveno-slovenski jezik, čija je srpska varijanta u nauci nazvana srpsko-slovenskim. Tokom srednjeg veka, ali i kasnije, manastiri su bili centri pismenosti. Knjige, uglavnom one bogoslužbene, prepisuju se u manastirima, gde se otvaraju i prve štamparije. Staroslovenska književnost započela je prevodima i taj vid aktivnosti ostaće najvažniji i kasnije u svim književnostima crkveno-slovenskog kruga. Najveći deo naše stare biblioteke činila su dela prevedena s grčkog jezika. Naša srednjovekovna prevedena književnost pokazuje takvo bogatstvo i raznolikost da se u odnosu na nju originalno stvaralaštvo jedva primećuje. Ona obuhvata najpre biblijske spise, zatim apokrifnu literaturu, hagiografije, duhovno pesništvo, crkveno besedništvo, beletrističku prozu, posebno romane i pripovetke, istoriografiju, pravna dela, bogoslovske spise i druge vidove učene književnosti. Osnovna knjiga srednjovekovne hrišćanske kulture i na istoku i na zapadu bila je Biblija. Veliki zbornik spisa različitog karaktera sabranih u dva dela koja se nazivaju Stari zavet i Novi zavet. U slovenskim literaturama srednjeg veka žitija zauzimaju posebno mesto ne samo zbog omiljenosti kod čitalaca, nego i zbog uticaja koji su vršili na domaće književno stvaranje. Naročito je taj uticaj bio plodonosan u srpskoj književnosti, u kojoj su hagiografije osnovi koje su najvažnije domaće književni žanr biografije vladara i crkvenih poglavara. Rodonačelnik dinastije Nemanjića, Stefan Nemanja, udario je temelje jedinstvenoj srpskoj feudalnoj državi, koja se održala oko 2 stoleća. Kao što je Nemanja tvorac jedinstvene srpske države, tako je njegov najmlađi sin Sava utemeljivač srpske crkve i njen prvi arhijepiskop. Nemanja je podigao veliki broj manastira i time pružio primer koji će slediti svi njegovi naslednici. Ti manastiri postaće ognjišta i rasadnici književne delatnosti. Mnogi su uz to arhitektonska zdanja izuzetne lepote kao što su Studenica, Gračanica, Dečani i svi su iznutra živopisani zidnim slikama, freskama i religioznim motivima, od kojih neke među najviše domete idu u slikarstvu u srednjem veku. Najveći uticaj na razvoj srpske srednjovekovne kulture i književnosti imao je manastir Hilandar u Svetoj gori, duhovnom središtu pravoslavnog sveta. Čuvena je Resavska prepisivačka škola koja je u 15. i 16. veku postojala u manastiru Manasiji. Dugo su glavne škole za opismenjavanje dece bile upravo one manastirske. Već na početku 13. veka jedna je osnovana u Prohoru Pčinskom, a sa opismenjavanjem je nastavljeno i u kasnijim vekovima, pa tako manastirske škole pohađa i Vuk Stefanović Karadžić u Tronoši. Za istoriju srpske književnosti nezaobilazan je i manastir Šišatovac na Fruškoj gori, ne samo zbog svog učenog igumana Lukijana Mušickog, koji je pisao nadahnuto poeziju, već i zbog toga što su upravo tu zapisane neke od najlepših epskih pesama. U Šišatovac je Mušicki doveo Filipa Višnjića da njegovom prijatelju Vuku Karadžiću uz gusle otpeva narodne pesme. Pročitat ću vam jedan primer srednjovekovnih žitija
To je žitije svetog Simeona od svetog Save, kojim se Simeon obraća Savi poučnim rečima na samrti. Čedo moje slatko i uteho starosti moje, sine, slušaj moje reči, prikloni uho svoje ka mojim rečima i neka ne presahnu istočnici života tvoga, sačuvaj ih u svome srcu, jer su život svima koji ih nalaze. Svakim čuvanjem čuvaj svoje srce, jer od njih su ishodišta života. Ukloni od sebe oštra usta i uvredljive usne. Uvredljive usne daleko od sebe odbaci, oči tvoje neka gledaju pravo i veđe tvoje da migom kazuju na ono što je pravedno. Pravo hodi nogama svojima i ispoljavaj putove svoje, ne skreći ni desno ni levo, jer puteve koje su desno zna Bog, a oni sa leva su razvraćeni. A ti uči ono što je pravo, a hođenje tvoje u miru da bude. Sine, pazi na moju premudrost, ka mojim rečima, prilaži tvoje uho da sačuvaš moju misao dobru, a osjećaj usana mojih, kazujem ti. Čuvaj, sine, zakon oca tvoga, ne odbaci karanja matere tvoje. Sine moj, poslušaj me sada i bit ćeš blažen, jer blažen je muž koji me posluša i čovek koji sačuva putove moje. Ne mešaj se sa bezumnima, traži premudrosti da poživiš. Ispravi svedočanstva u razum, jer onaj koji kori zle primit će sebi dosadu, a onaj koji obličava nečastivoga poreći će sebe. Ne obličavaj zle da te ne omrzne, obličavaj premudroga i zavoleće te. Ukaži premudrome na krivicu i bit će mudriji, a pravedniku poruku i nastavit će da je prima. Početak mudrosti je bojazan Gospodnja i svet svetih je razum, a razumevati zakon dobra je misao, jer ovakvim dobrim običajem mnogo ćeš poživeti i produžit će ti se život. I podigavši ruke svoje blaženi, položi ih na vrat moj grešni i poče plakati žalosno i slatko celovanju darujući mu poče govoriti. Čedo moje vazljubljeno, svetlosti očiju mojih i uteho čuvaru starosti moje, evo već prispe vreme našega rastanka i evo me već otpušta vladika s mirom, po reči njegovoj da se ispuni rečeno, zemlja si i u zemlju ćeš poći, a ti, čedo, ne tuguj gledajući moje razlučenje, jer ova je čaša svima zajednička, jer ako se ovde rastajemo, tamo ćemo se opet sastati, gde više nema rastanka. Danas, deco, imamo sabrane i otvorene biblioteke u Fruškoj gori, u manastirske biblioteke i to u sledećim manastirima. To su Novo Hopovo, Staro Hopovo, Jazak, Privina Glava, Bešenova, Vrdnik, Petkovica, Huveždin, Đipša i u Rakovcu. Naš savremenik, cenjeni akademik Matija Bećković, rekao nam je, ne samo da je ćirilica deo našeg identiteta, nego je pismo kojim su napisane sve naše knjige, tapije, krštenice i zakletve. Ako bismo to pismo zaboravili, ne bismo mogli pročitati svoju ličnu kartu. Postali bismo neko drugi. Zato, draga deco, negujmo srpski jezik i negujmo ćirilicu. U Solunu, Belome gradu, iznikoše klasa dva, od oca Lava, Bogoljubca, najlepša zlatna izdanka, još kao djeca spoznaše Hrista i vera njina jaka i čista,
Čuli ste divnu priču o našim svetim manastirima i našem pismu. A šta je to kaligrafija i da li je njena lepota baš u nesavršenosti slova koje pišete slobodnom rukom? Objasnit će nam Aleksandar Stojanac. Dobar dan svima, drago mi je da vas vidim u velikom broju, posebno da su tu naša draga deca, zato što je ovo nastavak priče i vezan je za našu istoriju, tradiciju, kulturu, nešto što ćete vi preneti dalje svojoj deci. Ja sam sasvim slučajno počeo da se bavim sa kaligrafijom i kao što je profesorica rekla, to je jako, jako bitno za ono što mi danas jesmo. Htio bih da počnem sa našim pismom. To sam vam uradio, da vidite znači na prvoj stranici, to je naša ćirilica, naše staro pismo. Tim pismom su pisane sve naše stare knjige. Ja bih vam sada rekao da mi ne moramo da izmišljamo bajke. Svi ste slušali razne bajke, ali naš narod ima svoju bajku i naše blago. Ono je sakriveno u manastirima i nažalost kroz vekove i vekove uvek oni koji nas nisu voleli su pokušali da naše blago ukradu, da uzmu sebi i da unište sve što je naše. A mi smo ga sačuvali, naravno, samo s pomoć Boga. I sada bih htjela da vam pokažem dalje. Na ovoj stranici, to vidite, to vam je isječak iz jedne stare knjige. Stare knjige nisu gledale baš kao današnje i nisu mogle tako brzo da se štampaju. Znači, za jednu knjigu je bilo potrebno mnogo godina da se napiše. I sada zamislite koliko, s obzirom da imamo na hiljade starih knjiga, koliko je ljudi radilo, koliko godina da imamo sve te knjige i dan danas. Na ovom sljedećem primjerku možete da vidite, isto imate, znači, osnova je bila uvek i umetnost i pisanje. Ovo što vidite gore, svetlopis, detalji su uvek rađeni u stilu tradicije, naše pravoslavne tradicije. I ovo prvo početno slovo, vidite kako je lepo ukrašeno. U to vrijeme to je bilo tada, predstavljalo je našu kulturu, a predstavlja i danas. Isto sam vam uradio da imate jedan primjerak, to ćete da ponesete vašoj kući i zajedno sa zadnjim primjerkom tu možete da vidite kako sam ja uradio, znači jednu molitvu lepu i posle vi kući možete po svoje volje, znači da ispunjavate sa bojama i da ponesete to kao uspomenu. Sada ja ću vam isto pokazati kako to izgleda kada se radi uživo. Na primjeru, tako sam sasvim slučajno počeo da se bavim sa kaligrafijom. I počeo sam da radim sa običnim bojicama, drvenim bojicama i flomasterima. Onda sam video da postoji problem zato što nije baš bilo kao što su nekada radili ljudi i počeo sam da tragam način na koji su oni to činili. I onda sam shvatio da oni nisu imali papir kao mi danas, da ga kupe, da nego su morali sve da prave. I uglavnom se pisalo znači na koži, to se zove pergament, i radilo se sa bojama koje isto nisu mogli da kupe, nego su morali sve da prave sami. I također, znači, pribor, koristili su pera od životinja i štapiće. Mi danas imamo četkice koje veoma lako možemo da kupimo, tako da mogu da vam kažem da je njima bilo jako, jako teško zapravo da naprave sve to. Ali su uspeli da naprave nešto jako lepo što je ostalo i nama na danu današnji. I prosto sam ušao u tu našu bajku i počeo sam da čitam i da učim, da vidim kako su to naši stari pisali, pod kojim uslovima, gde. Zapravo oni su stalno bili izloženi, neko nas je napadao, znači oni su se stalno nekada i krili. Oni nisu imali uslove kao mi danas, nisu imali sijalice, morali su pod svećama da pišu i to je bilo jako teško. Ali ih je ta vera vodila i oni su nama ostavili ovo što možete da vidite, ovu jednu lepotu. I mogu da vam kažem da smo mi, možemo biti ponosni zato što na ovom celom svetu
Postoje narodi koji apsolutno nemaju ni jednu jedinu svoju staru knjigu, a mi ih imamo mnogo. Znači, tema pisanja, kao što je i profesorica napomenula, tema pisanja su bili bogoslužbeni spisi, znači razni psaltiri, tu postoje razne svedočenja koje su danas jako bitna, zato što iz tih knjiga mi možemo da vidimo kako su naši stari živjeli, kakva su bila pravila, postoje zakoni koji su pisani. Također na svetu, neki zakoni koji su naši napisali su prvi pisani zakoni na ovome svetu. I isto možete da vidite, znači teme su bile najviše, znači bogoslužbene teme i žitije, također svetaca i tapije. Jako je bitno te tapije što su rađene, zato što to je neki dokument sa kojim danas i mi polažemo pravo na svu ovu zemlju gdje smo. Dalje, ja sam vam nacrtao, znači, jedan uveličani primjerak koji ćemo sada da obojimo da bi dobili na vremenu da može da se osuši i da se završi to danas, pa da vidite kako otprilike to sve izgleda. Znači, nećemo koristiti kao što su oni koristili štapići i pera. Imamo sada vodene boje. Znači, su ispunjavali sa bojama. Kao što sam vam rekao, u to vreme je bilo jako teško, zato što boje su bile jako skupe i morali su ih praviti, znači od raznih materijala koje su nalazili u prirodi, bilo da su minerali, kamenje razno ili poreklom iz biljaka ili životinja. U upotrebi su bile, koliko sam ja naučio, pošto ja sam to prosto zavoleo i tražio sam način na koji je to rađeno, sasvim jednostavne boje, nisu postojale boje kao današnje raznorazne, to su bile uglavnom osnovne boje. Crvena, plava i upotrebljavalo se zlato. Sada možete vidjeti. Jako je bila bitna struktura i način, redosled, znači to je jako komplikovan proces i uvek se zasnivao, znači, na umetničkom delu kojim se oslikava na početci stranica i prvo početno slovo, a dalje deo to ću vam isto prikazati, znači način na koji su oni izvodili i pisali slovo. I ono što je isto, što sam ja otkrio, što mi je jako zanimljivo, ti materijali traju do dana današnjeg, znači nekada su materijali bili mnogo bolji nego što mi danas posjedujemo. Sad ćemo ove rade ostaviti da se osuši, to je samo ovako, inače je zahtevalo mnogo vremena, znači mnogo strpljenja, je zahtevalo isto znanja ne samo pisanja, umetnosti, nego i matematike, zato što u suštini sve se zasnivalo na proračunima. Zato što danas, recimo na kompjuteru, kao što vidite svu grafiku, mi možemo da pomjerimo levo, desno, gore, dole, slova možemo da povećamo, da smanjimo, da ih pomerimo na koju stranu želimo, a oni nisu imali tu priliku zato što su tačno morali na jednom listu papira, znači da potpuno sav sadržaj naprave. I posle, kad se jednom napiše, ako se pogreši, u suštini nije moglo da se baš popravi. Možete svi da vidite, znači, na ovoj prvoj stranici, tu, znači, danas se slova mogu odštampati veoma jednostavno, ili vi na vašim kompjuterima ili telefonima pritisnete slovo i imate slovo. Dok su nekada slova pisana rukom i to je zahtevalo posebnu veštinu. Na primjer, znači slovo A. Zahtevalo je vreme, zahtevalo je puno truda
i puno, znači, vežbanja, zato što, kao što vidite, isto sad ću vam pokazati, na primjer, vidite kako slova, iako su pisana sa rukom, ona imaju svoj red i ona, znači, stoje u redu, lepo, i bila je bitna forma. Znači, želeo bih isto još da vam pokažem po neko slovo i nadam se da ćete isto to pokušati kod vaše kuće da uradite, zato što je to nešto jako jednostavno, možda vam sada izgleda malo komplikovano, ali to mi dođe kao jedna igra. Znači, na primjer, za mene jako neko slovo je slovo D. Ili, na primjer, slovo H. I uvek je nekada je dodavan mali ukras. Znači, zato što je bilo jako važno da to bude i lepo ukrašeno. Posebno zato što je predstavljalo najviše biblijske teme i bogoslužbene. Znači, ono sve što nam je Boga dato, bila je predstava, znači, sa malim ukrasima, predstava raja, predstava svega lepoga božanskoga. Pošto se poprilično prosušila boja, znači, dodavana je još jedna linija, znači u suštini ovaj radi sada u 2 dimenzije i u tadašnje vreme su naučili zapravo kako da dodaju i 3. dimenziju putem linija. Moraju da postoje uslovi, znači najbolje da se radi na stolu i da bude, znači uvek se mora sačekati da se lepo boja osuši da bi se moglo dalje raditi. I kažem, to možete zaista pokušati kod kuće, nije teško. Imate primere, sada to sam vam dao, znači to ćete poneti sa sobom kući, odakle ćete moći polako da učite i nadam se da će jednog dana neko, kao ja sada što vama držim, da nekoj drugoj deci isto tako drži predavanje. Ja bih se zahvalio svima što ste došli i što ste podržali ovaj projekat. Bilo mi je zaista drago da ste i mene pozvali da prosto podelimo nešto što je lepo i što mislim da svi treba da čuvamo i da negujemo. Jedne noći hladne zima kad je bila, Srbija je majka čekala svog sina. Čekala je sina, molila se Bogu, sušara da dođe, donese slobodu.
se sećamo našeg svetog vladike Nikolaja, jer je nepresušni izvor srpske misli, pa je uvek dobro i korisno vraćati se na njegova dela i pouke, jer u njima se uvek može naći nešto vredno za naše današnje življenje i današnje vreme. Zato danas, shodno temi o kojoj govorimo, pažnju ćemo posvetiti samo jednom deliću iz bogate riznice učenja našeg velikog srpskog vaspitača i učitelja. Pa tako, u svom jednom kratkom članku pod nazivom Sveta ćirilica, sveti vladika Nikolaj nam ukazuje da dobrobiti ne može biti sve dok se odričemo našeg pisma. Zaboraviti svoje pismo znači zaboraviti sebe, zaboraviti svetu braću, zaboraviti pravoslavlje i sve ono što mi jesmo. Neko će osporiti da je greh odricati se svog pisma, govoreći da je to jedan beznačajan detalj u čovekovom životu, ali vidimo da se sa ovakvom tvrdnjom ni sveti vladika Nikolaj ne slaže. Zato razmislimo još jednom, sjećajući se našeg svetog vladike Nikolaja koji je ovakvim ljudima kazivao. Ti Srbi prosto ne znaju šta rade. Oni ne znaju da odbaciti ćirilicu znači odbaciti polovinu pravoslavlja, odvojiti se od ove srpske pismenosti iz prošlosti, trampiti bolje za gore. To znači i uvrediti svete apostole slovenske Kirila i Metodija, ogorčiti do krvi srpski narod i navući prokletstvo od Svetog Save. Ne ako Boga znate, gospodo srpska, ako ste i učeni, budite pametni.